والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا شهادة اللهم صل على محمد يا رب كلنا في سعادة اللهم صل على محمد يا رب وفي كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نور اللهم صل على محمد يا رب تسمعنا بنور اللهم صل على محمد يا رب يا سليم أنا اللهم صل على محمد يا رب لا تغفر لنا اللهم صل على محمد يا رب هدنا وأمنا اللهم صل على محمد يا رب وسقينا ديننا اللهم صل على محمد يا رب أنجنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وأتم بالمشافى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم علينا مما نرى يا من الغالبين علمنا مما نرى يا ولد الغالبين علمنا مما نرى يا أمان الغالبين علمنا مما نرى يا أمان الغالبين علمنا مما نرى يا ولد الغالبين علمنا مما نرى يا أمان الغالبين علمنا مما نرى يا أمان الغالبين علمنا مما نرى يا ولد الغالبين علمنا مما نرى يا لطيف لك ترزقنا مما نرى إنك لطيف لك ترزقنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلوبنا بما نزل من الأماني لك ترزقنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلوبنا بما نزل من الأماني لك ترزقنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا غفيرا بالخلق
Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Allah. Ya Latif bil Khalqi, Ya Alim bil Khalqi, Ya Khabir bil Khalqi, Utufina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Allah. Ya Latifan bil Khalqi, Ya Aliman bil Khalqi, Ya Ghafiran bil Khalqi, Utubina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Ghafir, Ya Allah. Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, Ya Muhib. Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, Ya Muhib. Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, Ya Muhib. Ya Allah, bi taubat, taubatan maghfirah, wal jamal dunya wal akhirah. Ya Allah, bi taubat, taubatan maghfirah, wal jamal dunya wal akhirah. Ya Allah, bi taubat, taubatan maghfirah, wal jamal dunya wal akhirah. Ya Rabbana yassir lana umurana billahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Ya Rabbana yassir lana umurana billahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Ya Rabbana yassir lana umurana billahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Ya Allah, Sayyidina Muhammad al-Akhirah. 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 La ilaha illallah al-mazlum bi kulli zaman. La ilaha illallah al-mazlum bi kulli makan. La ilaha illallah al-mazlum bi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazlum bil insan. La ilaha illallah kull yawmin wa rishan. La ilaha illallah al-aman min wal iman wa min fitnati syaitan. Ya wali wal insan كمل علينا بالإسراء يسألك الخير يا هنا يا منا يا رقيب يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya 'aziman ya sultan ya qawiman bisan ya da'iman bihan ya tasbih khair ya wasi'ul 'afwi ya tasbih ya khawfi ya lutfi ya jamil asfi ya jamil asfi ya halil al-na'i ya karim ya dukhal salli ya rab ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an sahabati ajma'in. Allahumma lakal
حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها والكثير وخبير اللهم إنا نخاف بك ونخاف ما لا يخاف بك ونخاف ما لا يخاف بك اللهم بحق ما يخاف بك ونجنا ممن لا يخاف بك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن بعينك التي لا تنام واكرمنا بك التي لا يرام وارحمنا بقدرتنا وعلينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسليم المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi muftari man da'ana ilahi bil ismi wa qadana la baika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kabbir wa azim wa majid ala sayyidina Muhammad sahibul tas wal murad wal murad wal amin dafi al-mara wal wara wal marad wal amin bismuhu tahir mutahhar mu'azzam min al-ghurub manisku maktumun marfu'un mutahhir al-ajran samsul duha badrul bida nurul huda misbahul zalam sayyidul qawmin wa syafir sakiran amrul rasul sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasan Nabi al-Haramin ibn al-Masrikin wal Muslimin fa'ala al-Muslimin min ru'ya al-jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kedatangan beliau pada perjalanan, mungkin kita isi diri sudah sampai ke hampir mungkin beliau sampai sini. Insyaallah dia ada waktu yang kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tadi di tempat yang bersalah. Allah berikan rahmatnya dari Allah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, senang tak senang, gerak kita sudah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah mampirlah sejenak. Dan sahabat bertanya, "Wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya demikian ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Termasuk dari dunia ini. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasul? Majlis Rasul ini, waktu riwayat Majlis Zikr. Di mana kita tersebut berkumpul hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala membahas ilmu Allah